بسم الله الرحمن الرحیم. بناوی خدای دلوان و دلوین ون تفدا جاردن بخیر و خوشی هاتن برنامه ما لسر ایمان آنین چاوایا. از ده همو صحبت و آخفتن خودت بجیم دوی حقیقتا دین جو قرآن بفهم کرن شت تشتی گل سر ناوی دین و دینداری بگوتن مرف بده بر قرآن و جیانا پیغمبر گو تطبیقاتا قرآن یا وكي مطابق هر دوا به معناوي دمك راستا او تشتاج دينا و امر دينا فقط وقتی نمطابق به مخالف به مغایر به ترس قرآن و جیانا پیغمبر به ویا جیوانا مینکا وینا دجیانا پیغمبر و قرآن دنه به معناوینا دمکی اوانا نجدینه ما گرک پیشی بری حرشتی اف بفهم کرن ببخشن مجبیر کر پرسه و هبن بخیره خواه بنویسکیج مرا بنویسینن پشتی برنامه انشالله از یکو برسوه و بدم و یا به تلفن بگرم یانج بنویسکی بدم یعنی جبوی آوای پرسه و هبن نویسکیج مرا بنویسینن از الو وگرم انشالله ایجا جبوی ناجی گو مرف فهم بکه گو بله دینداری دین اسلام امور قرآن و او تشتی گو پیغمبر تطبیق کریا یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی قرآن تطبیق کریا نگو تشتکی دجی قرآن مشان دیا یعنی آنا وقتی گو امد به حیاتا پیغمبر امد به سیرا پیغمبر امد به سنتا پیغمبر تطبیقاتا قرآن یا نتشتکی دیا نتشتکی دجی قرآن یا و مناسبت مرف کاری وها بکرتایی بچند خاله ده عولی ام بین نظمان و داوی الگوراگ و زمانه ما تیره کر و هشه ما تیره کر انشاءالله سر آیت پیروزی ام آخفتن بکن بریا هر تشتی دوی به جدایتی باوریا به تمام پرتوک سماوی و پیغمبره بکرین یعنی لگورا قرآن پیروز انسان مؤمن باورمند گرک جدایتی نخی نقبین دین سماوی و پرتوک سماوی امام بحموه بین وکا گو قرآن دبیجه انشاءالله امی بآیت جی مینکا خوب دن یعنی آدین گرک بدل و جان مرف حاکمتی خدا دجیان ده قبول بکی یعنی وقتی مرف بزمانه خواه بیجه اما دجیانا روژانه ده حاکمتی خدا قبول نکی تقیمت جوی ایمان رنینه یعنی طبی حاکمتی خدا ده تمام جیانه ده نوکه گو ایرو بویا مودا بویا گلنک بویا کفنشوپی ام لگورا خدا و پیغمبر لمیج دکن و ام لگورا خدا و پیغمبر روژی دگرن و وقتی گو کتا حقوق جواکی ویا حقوق انسانی ویا ام بیجن پرورده انسانا ویا سیاستا بریوبرنا انسانا ام نلگورا حقوق خدا دچن اوانا نابه مؤمن یعنی جوا انسانی وره رنا گوتن انسانی مؤمن یعنی وقتی گو از وینات بیجیم نگو حاشا ام طرفدارن گو حاشا هنک انسانا تکفیر بکن ویا بدین بکن نه اصلا تا اماجو تا هدفا ما تشتکی ورنینا و استمجی برنبری تشتی ورمه یعنی مرف نه طرفدار تکفیر کرنو اوابه اما دوی مرف نکوه ناقو گیده یعنی انسانه کی گو بیولا از مؤمنم از اهل ایمانم ایمان آنیا لازمه پرانسیب و ارک ایمان بجی بینه وقتی پرانسیب و ارک ایمان بجی نوینه جویر نای گوتن ایمان اجا ایرو حال حاضر جواکا گو امته دنا وکا گو ون جیزانه و هر کس جیزانه یعنی حقوق سیاسی حقوق پروردهی حقوق انسانی حقوق امبیجن آبوری چه به بیراوه یعنی
سیستما برێڤەبرنێ نەلگۆرە ئیمانەیە نەلگۆرە قورئانەیە ژبۆی ئای بجواکی جواکا مەرە ئیرۆ عەردنگەریە ئیسلامێ گۆ گەلێوا مسلمانن گۆ خەڵقێوا باوەرمەندن خەڵقێوا مسلمانن مەرەڤ یانی خەڵق کەسایەتی کەسانە کەسایە باوەرمەند مسلمان هەنە ئەمە دەستهێلداری بدەولەتی تشتێکی وەرتونە یانی تشتێکی وەرتونە یانی لەورە تی دەولەتە ئیرۆ لەسەر ڕووی عەردێ لەسەر ڕووی دنیایê گۆ li gora hiqûqê Qur'anê li gora İslamê û li gora pêxember jiyana xwe bi tevahî pêk bênin nîne belkî ev heye ev dewletê got gelê we bawermendin musulmanên ji bo got gelê xwe bixapênin dînê İslamê ayetê Qur'anê heyata pêxember siyara pêxember navê pêxember aleyhissalatu vesselam ji bo ku gelê xwe bixapênin iqna bikin ew dikin yani istismar dikin yani naxwe hiqûq nîne yani mesela yani em mîneke gelekî basît bidim tiştekî ne siyasiye yani ev dewleta got îro em tê de ne em dijin nîzêkî 30 milyon Kurdî heye yani Kurd jî weke tirka eskeriya xwe dikin baca xwe din vergiya xwe din ama temamê pêkanîna dewletê bi zimanê Tirkiye hîn zimanê Kurdî nayê qeda hîn zimanê Kurdî di zagonê de di qanûnê de nayê îtirafkirin yani îtirafa bi zimanê Kurdî nîne yani ka ev çawa çêbû çawa çêbû yani me gotiya me got divê hiqûqê Qur'anê gora prensîbê Qur'anê erkê Qur'anê di temamê jiyanê de pêk werin yani ava vir de pêk nehat kal ku dê me em milmanê li ku em bûne ça li gora kê li gora çi em bûne ew yani ji bo wî awayî divê em her keskî pêşî şexsê xwe kesayeta xwe îmana xwe me çawa îman aniye em îmanê bi çi tênin îmana me çawa ye em xwe diber bin çav re derbas kin kêmayiyê xwe xeletiyê xwe şaşîtiyê xwe rast bikin û bi wî halî jî civakê jî em nas bikin yani li gora qederul îmkan li gora derfetê xwe civakê jî wextê ku civak rast bê em bêjin wele keko ev tiştê hana rast e ama wextê ku nerast bê jî gerek e em bêjin bê wele ev tiştê hana nerast e bi vî awayî di duwemên divê bi dil û can hakimiyeta xweda hekimtiya xweda di temamê jiyanê de bê qebûlkirin ew merevê ew civaka got di temamê jiyanê de hakimiyeta xweda newê qebûlkirin bi dil û can ji wê civakê re nayê gotin civaka mu'min e ji we kesa re nayê gotin kesê mu'min yani Xwedê Teala Azze ve Celle me teva bigerîne ji we kesê got bi dil û can hakimiyeta xweda qebûl kin hiqûqê xweda di nav xwe de di destildariya xwe de pêk tênin sisê gerek îtaata xweda Resûlê xweda û rêveberiya ji xwe bêkirin gerek îtaata xweda û Resûlê xweda û rêveberiya ji xwe yani macna wêna demekî însanê mu'min însanê bawermend علاmetê îmana wî علاmetê bawermendiya wî çi ye got îtaat xeyn ji xweda û Resûlê xweda û destildariya ji xwe yanî li gora İslamê li gora hiqûqê İslamê li gora sunneta pêxember li gora edeta pêxember yanî ew destildariya got weke a xweda pêxember bê ji wê re îtaat bike naxwe ew desthildariyeke got ne weke xweda û pêxember bê û ne ji civaka merev bê ne ji çanda merev bê weke got me anî ziman tam aksine vêce civaka merev û çanda merev qedexe bike ewana nabe ji merev yanî heta ez carna wiha jî dibêjim kî yani ayeta pîroz merev werjê fehm dike yani ji bo got desthildarî bi rastî bi xeletî nemeşê bi pêşkevê tevlî hevî çê nebe divê ji çanda merev bê yani bi vî şekilî mesela merevekî em bêjin ji welatekî li wî welatî desthildar bê yani ji welatekî xerîb nikare desthildariyê bike lewra çand wextê got cuda bê xeletî çêdibin şaşî çêdibin
جبوی آوای دستلداریا ولاتکی باجارکی گندکی هرمکی دولتکی محقق دوی مرو جوابن هم ببیر و باوریا خوا و هم بچند خوا وقتی ببیر و باوریا خوا بچند خوا نجوابن معناوینا که دمکی اطاعتا وانال گورا حقوق اسلامی گورا باورمندی دین اسلامی نراستا آچارا گرک مرو لخاپاندن نگره بریا هر تشتی گرک او انسان باورمند وکه گو وقتی گو خدا ملائكة آفران آدم عليه السلام آفران ويجا ملائكة ما عجيب ما يجبو برنامج دريج نبي أزناك ما بيمجاري شيطان عليه لعنة قوتا خدا بكرتاي قو يا ربي قوتا جروي آدمي لعنة المآني مساعدة بك بلا أجي حتى نسلا آدمي هبي أجي جان زندي بمنم خدا عز وجل الشيطان عليه لعنة رقوت إلى يوم الدين قو حتى رجاء قيامته أو اشترى يعني مهلة اشترى تجي هبا أو يجي قد كي لأضلنهم إلا عبادك منهم المخلصين قو يا ربي أزي فين سلاوي آدمي بما دلالتي جري درخم إلا مخلص راست درست جبوي آوايد في بريا حرتشتي قريكا إنسان باورمند لخاپاندن نگره يعني زمانوي و براتيكاوي و عملوي و جياناوي وكهبن دروتي تيدا نبي يعني خدا عز وجل متفا بقريني و حفظا متفا جنفاقي و منافقي بكي يعني پنجا گرك هر کس کی جبوس بروزه خو خباتي بكي يعني اوصاف انسان باورمن علامت انسان باورمن قو مرفج إنسان كي ربيجي ولا أب إنساني هم من فينا إيمان آنية جرك جبو پیش روجا خوا بريا هر کس کی خويتي الخوب كي وكا بيفك الهرمام هيد بي الجمد بي قرچي بي قرچي قو سالا غلا نجم بانا عزيز نزا بمريان يعني دوی انسان بریا هر تشتی پیشی شخوا دست بکه جبوس بروجا خو خبات بکه يعني بالسر خبات و برياري خوا بفكره يعني خوا حسابي خو بده ديتن لخوا بفكره پیشی خوا خلاص که پیشی جبو آخرت خو جبو سبروجا خو خباتاب که يعني داوی الجواکه بنره داوی زوره داوی دوره بيجي جواكي داوي تشويقات جواكي بكي داوي تبليغي بكي يعني وكاقو قرآن بيروز بيجد آياتك بيروز ده يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال إنساني باورمن چما تشتيقو ون ناكن دودا نموجوده ونش خلقيرت بيجين يعني دوي بيشي إنساني باورمن جخوا دست بكي وجبو سبروجا خو جبو آخرتا خو خباتي بكي يعني معناونا دمك دوي تمام خباتي وي لله بالله جبو خودي بن از هرتم جارنا تين مزمان يعني ما قي ايرو حالي حاضر خدا حوال بنده كيه خدا طرفداري كيه خدا آريكاري كيه وكاقو ما يعني دي ديروكا اسلام ده ديروكا دينا ده ديتي خدا حوالي خويا اما ايرو وقتاقو ام الواقعا دنيا دنرين خدا ایرو نه حواله خویا خدا ایرو حواله یهودیه خدا ایرو حواله اسرائیل يعني ایرو 2 مليار عالمه اسلامي انا 8 مليون عالمه يهودي هيا اما دجيانه ده اي سركفتي كينا يهودينه يعني 2 مليار عالمه اسلامي نزكي 2 مليار عالمه اسلامي د مدن يعني استثناء خارج يعني د مدنيت ده د تكنولوجيا ده حاکمیتا دنیای دا نابنا چاریکا اسرائیل جیانی جبو چه؟ جبو سرکفتنه جبو ماف دستخستنه دو تشت لازمن دوی تجبو خوده بکه و توکه خوده خوستی بکه يعني
اجا اما مسلمان ام چتکن ام سر ناوی خودت کن ام جبو خودت کن حال بکی نوره ام خود خاپینن و آد دواجی ام نوکا خودت کن اما بس اسرائیل وکا سنت الله عادت الله گو ام دبیجین يعني ما قلت يا دوتش لازمن نصرة الله لازمة وسنة الله لازمة يعني اي باورمن اي مسلمان خوا بقرناج بو خودت خاپینه سرنا كوي دبيجي بزماني خود بيجي اما براتيكاوي دنينه يعني وقتی گو دکیجی نل گورا خودت که نوکا گو خودت کری نوکا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیان کری يعني اوج جم خوا يعني الگورا عقل خوا الگورا فهم خود که يعني جبو ولو ايرو حالي حاضر علما اسلام دفي حالي ديه جبو علما اسلام بسر كذا علما اسلام جبي درما ام بيجن نباش وغلط وتشوت خلاص ببي دوتش لازم چه بکه جبو خوده بکه و چه بکه وکه خوده بکه هنگی و خوده تعالی ان چیه ببخشن آیت نه تبیرام خوده تعالی الوعدا خو ناگره و جواکا اسلامی سرفراز که بسرخه يعني خوده تعالی ما بگرنه جوان نفره جواکا اسلامی ده گو براستی و درستی خبات اتکن و سرکفتنه بکه نصیبه من آشاشا گرک مرف لإيمان آنینا خوا پوشمان نبه يعني چا مرف الإيمان آنینا خوا پوشمان نبه يعني مرف بزمان خو به ولا از مؤمنم إيمان آنیه از باورمندم و فقط دجیانا خو ده وکا استثناء خارج گو ایرو اغلب ام مسلمان ام تیدنا جیانا ما دجی اسلامیه ما چیزی فهم کن معنا وینا دمکی بحال خو بواقعا خو بپراتیکا خو روزانه معنا وینا دمکی ام پشمان بونه ام لی مسلمانتی خو پشمان بونه ام پک ناینن يعني وقتی تشتک پک نانی تحقیق وینا دای معنا دمکی دلی پشمان بو يعني اجدوی انسان باورمند جی الإيمان آنینا خو پشمان نبی نکوی شبهه ده نکوی شکه ده لورا وقتی گو ایمان آنینا خو پشمان ببی بکوی شک و شبهه تخیراوینا جنامنه و مادی معنوی دنیاوی اخروی تشتکی بسر ناخه يعني بله اما بجل گورا زمانه ما ترا ما بکه ما گوت یا شش خال اما ایجا با آیتا منکی خوبین انشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وكقومد منك دجي آني زمان سورة نساء آياتا صدوسي وششاه بریا هر تشتی گرکا انسان باورمند خود تعالی گازید کد به ایمانه به و کتابا گوش پیغمبر علیه الصلاة والسلام راهاتیا و پرتوکه سماوی گوش و پیغمبر بریا پیغمبر رجیاتنا و کسی گو باوریه به ملائکت خود نوینه به پرتوک الهی نوینه به رسول الهی نوینه رسول خود نوینه و بروژه آخرت جینا باور او کتیه شاشیتی که مزن ده يعني معنا وینا تدیف کلاسیک گو ام دبیجن شرط ایمانه ام دبی آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله و بالیوم الاخری اول قرآن واد بجی يعني أنا شرط كلاسيك وأم بشرط إيمان يعني إجا تطبيقات علامته وانا علامته جو مرفك إيمان بوا آنيا ودبجيم أفانا قبول كرنا علامته وانا وكفا خالق وما قوتي وانا دجيانا خود بكي رهبر دجيانا خو روجانا دا وك فاب مشي وك فاب بيك هري وك وانا بيك بينه يعني آدن دا آية كدن دا خدا عز وجل وهاب بيجي استعيذ بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نخير أوانا إيمان نائن حتى قد جيانا روجانا دا نقاش و شر و پرچونه خدا
حكمت قبول نكن يعني او حكمه جو پیغمبر دده والجورا قرآنه ودفرده جي پوشمان جي نبن يعني مناك بالجورا عرفا ولاته ما تديد وكتنا قرقها بده كان بچنا شريعته يعني اجد به وقتی گو چونا جم مالا شریعته ایگو شریعت جیر درخست گرگه کفاوی نوی گو جمره کت و ایگو شریعت جیر نکویجی گرگه محزون نبی جبوی اوای هانید بجین یعنی بتلیا گو شریعت جه که کن جنای معنی وینا اوه yani گرگه مرف ده تمام جیانه خدا ده تمام جیانه خدا ده تمام حقوق خدا حقوق کسایتی فردی حقوق مالباتی آیلوی حقوق همولاتی دولتی حقوق بریوبرنه سیاستی yani بریوبرنا جواک دولت yani دوید همو حقوقا ده هر کس کی ده آستا خدا به حکم خدا راضی به ایرو تبگوه کد گره اف دولت گو خلق و مسلمانا اداره وانا سیستم وانا بناو اسلام خود گراوی قاشو بريفة دشن فقط حقوق اسلام الكوده يعني مثلا منكا باسيط ديسا ازي وگر مثلا منكا جو ايرو ام بيجن دولتا جو املي دجين يعني ما القرا قرآني زنگين وفقير وكهفن القرا قرآني خباتكار كارمان وكهفن القرا قرآني Kurd و Türk وكه هفن Türk و Laz وكه هفن Türk و Çerkez وكه هفن يعني كودا وكه هفا القراء قرآني جبوي او كسي قو بيجي والله از باورمند ايمان بقرآن آنية وكه قو خدا عز وجل بيجي پیغمبر خورا هاير نا اوانا ايمان ناين كي حتى دا آستنگي روجانه دا لگورا حکم قرآن جهف صافی نبید از وکا انسان کی باورمند وکا انسان کی مسلمان بیجم دستهلدار و دولتی گرکا کارمند وکا هفبن حقوقی و وکا هفبه عیشه و وکا هفبه اجرتا عیشه و وکا هفبه اشتر بیجم حقوق قیمت پیروزیا زنگین و فقیری وکه به يعني دولت بالتعبيرات إيرو قد بالتوربيد والرشوة زنجين الرنكة وك مثلا نصر الدين خوجة فقير نبي كركي مبخوا يعني حرمت كركي إنسان را نوكرن جبرة إنسان را نوكرن جاتيكت إنسان را نوكرن جارنا وقت از الجامعة ببخشين متشومة دسلمجي إجا هنك أهل جماعات تقول سيدا كرم كياني سرا خواه دسمجي دانمه متقونا ككو نا ایگو سرا دستمجه جوستان و سرا هر چی جوستنی بکی ایرو سرا ما وکه هوا ام دعین سرای دنا ام وکه هف دجین یعنی ایرو یعنی انسان کی گو خواست بکردی بجه بجیانه خوب کردی بکه دادید کی به چی به چاوا به دورده خطک آوید نصر معنا وینا چیه اوانا دمکی تالیکلیه یعنی نقیب حقوق انسانیه حقوق بشریه yani ایرو به زاروکه ترکا به چاوا به چه شکلی پرورده خودکین بزمان خوا گرکه هرما کردستانه هرما گو زارو ملت کرد لدجه و هرما لازا هرما چرکزا ام بیجن الگوره هرما گلک دولتی حالو دو دنیای دهانه دولتی گو نمسلمانن گو امجوارت به کافرن ایوا او حقوق انسانی جبو حقوق انسانی نجبو خود جبو انسانیت خو جبو آشتیا خو جبو صلحات نقبینا انسانا جبو و کفیات نقبینا انسانا دا جبو گو انسانی و کف بن جبو گو بهفره پیروز و بختوار بجن جبوی اوای حقوق بکتنین یعنی ام دو ام باورمندن و ام مؤمنین و ایمان آنیا اما بس ام حقوق بکنین ما چش به ایمان آنی نفهم کرد معناوینا دوی مرا بخواه نکوه ناقوقیه تا تشتک گود کسی تشتک گود برا کی به برا کسایت به برا امام به برا شفیر به برا جوتکار به برا سیاست مدار به برا رئیس جمهور به برا دیانت به برا کی به وقتی گو تشتک گود
پی عمل بکی پی انسانا نخاپینه اما ایرو ام هر کس کی پی هفدود خاپینه yani چه بیانی نراسته yani بله آية كدن خدا عز وجل أدبيجي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة نساء آية 5 خدا عز وجل وها فرماند که گلی و انسان باورمند اطاعت خدا و رسول خدا و دستهلداری جواب کن و اگر وند تشتکی ده کتنا نقاشه ده وی تشتکی وند ده کتنا نقاشه و نجاف صافی نبن ببنا رسول خدا ببنا رسول خدا رسول خدا چت بجن بو شکل عمل بکن اگر و ایمان خدا و آخرت آنی به اف جواره چتره و باشتره پیروستره معناوینا ایرو جیانا روزانه ده انا خوازم دوباره بکن حمولاتیت و دولت اسلام گود به ام مسلمانن و اسلام اجبو برجواندی دولت بونیا خوب کارتینن بوی شکلینا بوی آوائینا يعني حضرت عمر دچه گندکی رحمه خود المريم باورمند تباوا به نانو و هنگفتینن دین نبر تاشته جخودی مالرد بجید به ما به ما خلقی وی گوندی همه دی تاشتی خود نانو هنگفت دخون دبی ناولا يعني درفتی وانین امکانه وانین دبی راکا گرکه دستهلدار گلکی خوارناوی و خوارناوی لخواکرناوی جیاناوی جا گل نبلتر بی دیک آسته دبی پکی ایرو کی جان دولت گود به ام مسلمانن و کی جان دستهلداری گود به ام مسلمانن گود اسلام مد خاپینن وکمانا جیانا وکما جنانه مدخون خوارنا مدخون تشتيقو أمر خود كن فقير بندست يعني أم بيجن إيرو alt tabaka gote gotin bi Türkiye am bejno ke got be asgari ücret dostayın yani jiyana wa çilo ka have yani kaçava çe bu yani bi çi şekli bi çavay avanad be itaat yani jbowi away Xuda azza ve celle vaqti got bejed be itaata rasul itaata Xuda و رسول خدا و دستهلداریه جوه وک و دا آستا ودا چاندا و جبیر و باوریا و یعنی بدو شکلا دستهلداری بدو شکلا تعریف کرن یک جه باوریا خدا وک و بنج باوریا و بین یعنی اون ایمان بقرآن تنین او جی ایمان بقرآن بینن اون الگورا قرآن دجین او جی الگورا قرآن دجین الگورا قرآن محاکمه جبواب کن ایجاجبوگو سرکفتی بین پیشکتی بین جید و جی چاندا وجی بین جی عرف و عادت و گلنکی وجی بین یعنی ایجا دف جی بردگو ایرو دستهلداریا مج چاندا مبه tam tersine çandama qadaxat kin çandama qabul nakin u ego mesela vaka minaka am bejin va şaradariye go qayyum anine serwana efendim hincet çima nej partiyawana nej hezavana her yeki hincet kelvatkin efendim işte falan suç giriyor falan o akiriya ama mesela ne avay yani gereka yani am deste xodene ser ujdane xwa vaka gom goti am havdu nakhapenen hilal havdu nakin am havdu naghrenin yani mesela نگو yani suç ve insana kiriya او انسان سوجدارن قیم آوت نصر شاره دریا او شاره دریه درخستین yani mesela گو نج partya vana mesela گو نج hezavana mesela گو muhalife vana yani vakti گو az venat bejim bibakşin ne گو az partiye ki veya cemaate ki veya kuruma ki گلنک مخابن و هزار جار مخابن عردنگریا اسلامی او ولات گله و مسلمان خلقی و مسلمان دستهلداریا و تمام وی شکلیا yani hayat nade muhalefi ekabuçi yani halbuki maça
يعني خدا چد بجي ام دبي چد سورة فاتحة دا ام بالحمد لله رب العالمين ربي عالم خدا ربي عالم توا يعني باورمند بي نباورمند بيج بارتيات بي نش بارتيات بي حزبات بي نش حزبات بي جماعات بي نش جماعات بي حقوق بشري جرك آستنگي تدا نبي جرك وكهوي تدا بي يعني اما مخابن يعني حالة ما يرو نولو يعني خدا عز وجل في آيات بيروز دا فكرت بجي ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سورة البقرة آيات حشت النها خدا عز وجل فرت فكرش مرد بجي هنگش إنسانا دبيجن ما إيمان آنيا حال بكي إيمان نا آنينا يعني أو دزنا خدا قنعتا خدا أو خدا دبي أم خدا ورسوله وخدا مؤمنات خابينن حال بكي أو خد خابينن خد خابينن يعني خد غرينن كسي نا غرينن يعني أجر إيرو ترسا هنك إنسان حقيقة نكارن بيجن راستية نكارن بيجن اما او راستي او حقيقت دبینین يعني في زماني جاهلیت هر کسی زانه هر کسی بعقله هر کسی فهمه هر کسی به فهم دکه اما ج ام بیجن ترسا دستهلداری ج ترسا گو بیارنا نه خوشورنا سری وانا قلبي خودت بشرن اما بس رجا قيامته و افتش دركه عرضه خودت على و كيچ كريه كيچاوا چكريه معناه بنا چيا يعني دبي او كسي قد بي ام مؤمنين و دلي خودت زنا خود الغورا خود بي ام جواكي خابين ام جواكي غرين ام وهابيجن ودقنا ام تسليم بكن دقنا ام قانع بكن دقنا ام راضي بكن يعني نلسر حقيقتنا فقط وكا قول سر حقيقتنا نوكا مؤمنتيتكن أما وكا قو مؤمنين نا وكا حقوق إلهي بشري حقوق إلهي بيكتنين دجيانا روجانا دا وكا قو مد مادا برين هذا آني زمان يعني نلقورا حقوق إسلامي إنسانا إدارة دكن ونل بمعاملة القورا إسلامي دكن فقط إنسانا رد بيجند بأم وكا إسلامي دكن وحقوق إسلامي دات كرنا تلفزيونات دات كرنا برنامج وكأنه شريعة خودت مشين يعني هاد بأو يعني زنا خدا ورسوله خدا مؤمنات خابين أما في الحقيقة أو خود خابين رجا قيامته ودرك في ميدان كيت خابين خدا عز وجل ما وتمام إنسان باورمند جوا إنسان خابينوك بسترينه ومنا قرن جوا ومنا كي هوال وشريكه وانا آدن خدا عز وجل بجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة حشر آية حجدها قالي إنسان باورمند حرمتا خدا بگرين و بنرن هركس كي جبو آخرتا خوا ونچدشينن جبو آخرتا خوا و زانبن قوون چدكن ون چاواتكن خودت على بوا زاني يعني سورة حشر آية حجدها قالي وا إنسان باورمن هر کس كيش بو آخرتا خوش بس بروجا خوا خباتي بكن و حرمتش خدا را بگن و زانبن ون چدكن خدا بوا زاني نقول يعني خدا بونزاني أما سنة الله خدا عادة الله خدا عز وجل الفي دنيا إنسان وقتی کو سوش کر إنسان وقتی کو گناه کر إنسان وقتی کو ضرو کر إنسان وقتی کو حوالی خو خاپاندن إنسان وقتی کو ظلم وتعدل هفكرن إنسان وقتی کو نحقی پیک نانین خدا عز وجل جزای والآخرت الدوا جزا نلفي دنيا الدوا جزای خدا نل دنیا الآخرته
جزای انسان الدنیا ایرو یک حقه کی بخوی گرکت حقی دنیا جی بستاندن یعنی دولت جبوفی تشتی هیا انسانك ظلم کل یکی بکی انسانك حقزیه کل یکی بکی انسانك مالی کی بخوی دولت هیا گو هر وی مالی وی جی بستنه هر وی حقی وی جی بستنه گریب ده خودی وی جی بستنه فقط خدا جبوگو پیغمبر شیان یا جبوگو وحی شیان یا جبوگو اراده دای انسانی اراده انسانی سربست کریه گوتیه اف راستیه اف غلطیه تب راستیه بکی مکافاتات الگورا راستیاته تغلطیه بکی مکافاتات جیل گورا غلطیاته اججبوی اوای خدا بجه یعنی بتعبیرا گو دلی خدا بما انسانات شوته قال انسان بنره هیش خواه بن شیخو بدنا سری خواهش بو آخرتا خو بخبتن حساب آخرته بکن یعنی اره از وی دنیای مهلت دم وکی چه بکی از جزاناکم اما حساب روجا آخرته بکن یعنی جبوی آوای دورد جیدی سه خدا عز و جل فکری دبیجه مشیار دکه ما آگهتار دکه دبی هر کس کی جبو آخرتا خوب بخبتن و جبوی آوای از گلک جارت بیجه مخابن مال سر ناوه مسلمانتیه سر ناوه هیویا جنته مسلمانا عالم اسلامی دنیا گران کرنه وگا جهنمه یعنی حال بکی نوره از گلک جارتین مزمان دوی ام لدنیای بقنجی و باشی آخرت بدست بخن اره دنیا نه ابدیه دنیا و درباس به دنیا کرتا عمر انسانی بلا 105 سال به و 105 سال خلاص به اما بوی 105 سالی حياة أبدي مرف درتخي يعني خد تعالى أف فرصتك أف درفتك أف نعمتك دايا إنسان جبو جو بوي دنيا هانا بقنجي باشي بپيروزي آخرتا خب دستقي نگو حاشا خد تعالى ما بپاريزي بوي دنيا هانا بطر ببي سر خوفا هر فن وفيلا بكي اجي آخرتا خوشي ببي يعني أف غلطية أف شاشيتية يعني خود تعالى فيغاز يجمد توارت كي يعني فقيرة رجيت كي وش زنجينة رجيت كي وش دست الدارة رجيت كي وش همولاتية رجيت كي هر كسي رد كي دبي بنارين آگهدار بين شي خوف بدنا سرقوا عقلي خوف بدنا سرقوا اف دنيا نا أبدية اف دنيا وخلاص ببي ودنيا أبدي وري ودنيا جو حياتا أبدي هيا وري جبوه حياتا أبدي جبو في دنيايا كور ونا أبدي حياتا خو أبدي خرا نكن خدت على ما تفا بقرن جوا إنساني جو بوهي خو بدنا غازيا خدا وهشي خو عقلي خو بدنا سري خو جبو في دنيايا كور حياتا أبدي نكن جهنم بلي آديجي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورة حجرات آية 15 دفر دجي خدا عز وجل وهاد بجي إجي مگوت يا سرع عولي مگو إيمان آنين چاوايا علامة إيمان آنين چنا علامة إنسان کی گو مرف جیر بجی من جواکا کی گو مرف جویر بجی به جواکا مؤمنه چیا آد ورد خدا عز و جل وکریج مرد بجی به مؤمن او کسی گو ایمان آنینا خدا و برسول خدا او لإيمان آنینا خو نکتنا شبهه ده پوشمان نبونا و بمال خو بجان خو دریا خدا دا خباتت کن يعني جهاد معنا خباتها ان شاء الله پیش ده امه لسر برنامه کی خصوصی سر جهاد چکین يعني هم دفرده بکرتای ام بین نظمان يعني جهاد وكا هر تشتي ما يعني ببخشند بيقوتنا دوه گو ما چه مستوتي خوارا گو ما کو درمنا راسته اجا مخابن جواكا بهتر طبي وقتی گو ام رخنا دكين ام نلحم وكسيد كين ام نلهر كسيد كين دنا في جواكا نراسته دنا في جواكا غدار دا دوی جواکا او دا گلک انسانی راست و درست جهنا وکا گو آیتا پیروز دا تی گوتن يعني اگر خدا عز وجل دبجه ولولا بيع ومساجد يذكر فيه اسم الله لفسدت السماوات والأرض جداتي ناخي نقبينا دينا دا دبي اگر نج و عبادت گه گو عبادت دوادة تكرن
من عرض كاف كن كربانه يعني من خرا كربانه يعني معناوينا اري خرابي بهترا حكمتا خودي إرادة خودي أو شيء أم بين زانن عقل متراوينا ناكي فقط باشي جهنة باش جهنة جرك من فيناش بيرا نكن يعني تجارة أصلا بتواهي مرب نكار جواكي رخنة بك يعني ام پرنسیبا رخنت کن یعنی رخنا ملسر پرنسیبا یا نلسر کسایتا نلسر پارتیا نلسر حزبا نلسر جماعتا نلسر تشتیا يعني تمام از هر جاد بيجي چقا سازيا قوت بيجي ولا اف سازي نظام چاوايا محقق دويد انساني باشانا يعني بتوائي د جواكا عالم انسانيت د جواكا دستهلداری دجی و آوکی دین دجی ده حمو دورادت حمو جاده انسانه باش جهانه و خراب جهانه اما مخابن خرابش باشا بهترین لو را خدا عز وجل هاد بجي واكثرهم لا يؤمنون واكثرهم لا يعقلون واكثرهم لا يهتدون اغلب انسان ايمان ناين اغلب انسان عقل ناقرن اغلب انسان فهم ناكن ابجي ارادك خدايا تقديرك خدايا حكمتا وچيه سببا وچيه ام نزانن ها استاد بديع الزمان رحمه خدي مري وحاضر عليه بيجي جنت نارزانا وجهنم جي نبزوره جنت نارزانا وجهنم جي نبزوره يعني بدلكي جنته هيا بهاكي جنته هيا وكسي جي بزوره تشويقي جناها ناكي مجبوري جنته ناكي يعني ابجي يعني رحمه خدي لي استاذ بديع الزمان سعيدي كردي يعني ابو هاشم بكريه دبي جنت نارزانا وجهنم جي نبزوره يعني كسوار بارزاني وكا قوما قوتي بتواهي مجي خباطا مد اخافتنا مدى بفن وفيلا وبحيلا وبخاباندني ناچه جنتي راستي كوي هيا تراست بي تدرست بي تحق بك تلايق بي تهري اما وقتي قوت نراست بي اما وقتي قوت نراست بي تندرست بي تنرقورا اسلامي بي تنرقورا حقوقي اسلامي بمشي حقوقي اسلامي جانا خدا بيك نويني وكا قوما سري معاني سري زمان يعني كي بي چكس بي چاوا بي قونماوي پوزيسيوناوي آستاوي مقامي چه بي هر کس كيد مقامي خدا برپرسيارا هر کس كيد ويد مقامي خدا الگورا حقوقي الهي بيك بيني بمشي او كسي قد مقامي چه بي بلا او بي وروجا قيامتي جي كرياري خوش برياري خوش خباتي خوش جيانا خو بيتا چه بيتا برپرسيار كرين بيتا حساب كرين بيتا سؤال كرين بيتا محاكمة كرين يعني جبوي اوای دوی هر کس کی ده هر آسته ده کوده ده به بتواهی جیانا خو که گم گوتی نقول مجا خو دبي دوباره اما جبو مهمه از جاردي دوباره کم نقول مجا خو که ایرو گو بویا گلنک وک خودت که روجیا خو که خودت گری اما تجارتا خو پر چلو ورن اما سیاستا خو چلو بسرکوي اما دستداریا خو چلو ملت قانع بکه نه اف نراستي هاشتا اف فردا او کسی گو في شکلی بکن وک گو مفهوم اخافتنا مدى معاني او خود خاپنه کسی نا خاپنه خدا عز وجل ما وتوا محافظه بگره محافظه بکه ج ظلم و نحقی و زورداری و زوردستی و ما نگرنه جهوال بند و طرفگیری ظالمه وما بپارجه ظلم و ظالمه وما نقرن جخابينوكا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حتاني برنامج كديتري بمينة خير وخوشية أمانة خدابن